Sambola pinakatali na ito kanya na walamata. Vambola tali ito kanya ngolia, manabano Alberta, Canada. Au tomanto be abam ni binaka bikemni nando ni bito kwani bikemni na bakamurete ko may nanong kundo di pepa ni business. Tili ba kena mana liba-liba. Tatanga nanong ko biya bakambola au bikinda bagtaltir nga bakatam binto bekemni na senge sema botik me urede tiko ni level de besar. Era senge bakamumuri botik ko mai. Bawasiban lama ni madha sawa tinga senge utinda bakananda ko yango. Usang nikila na dabek ko tiko mekendo bekana nungu post beka ni reida sendo beka wase ni bikemuni endo na kau posta kana nungu page ngo ya au bina katanga mo ba madala taka ni bale kaleka na ina kinindo di pepa na Lia Bless Digital Marketing. Ngona ndo di pepa ngemei ndola ena buku ni business ko sa melewa na tiko me ondo wasete ko yani kina na baka madala ni vivi bakin business na mona liba-liba. Business ko kunya na lo muni ba baka na bigsawati. Ubab ni binaka ni utor menekalaw ni usate ke bonekina na nongo. April of 2022 na ngano wate ke bonekina. Marta ke bole bona nongo business ko na wasiti ko yani bikimuni na baka sangkangarati. Ke baka usama iti ko ike ungeti ko mbaka indona ka wase. E ko mbaka indua baka sankarato me o te ke bune indua na nomu ndatal na nomu iburi-buri. So pinakata mawulida na may rawa kaya na mga liba-liba. Sa bunga sara na wala-wala na rawa kaya na mga liba-liba. Da sara da tulang unang koe. Na kaya na bay matanggali. Na bay matanggali platform sa rawa ninda ba kaya ngatak. Yo, I was saying to kaya niya na nukundo di pepang ko ito ng business that is legit. Kandina. So bikenda sanda na tumba bikenda na nanda pinakata tikum na teke bunento ang kenda siya tunikila. Ibena bonnoa mo teke bukina. Bekito na business ko ndo wasit ko animo. Ako ya na tomanda na pinakata me oni kila na dava engarap tiko baka dava se dava soti umaniti ko na laman business nimbera niyo kay baka yokina koya untuk basara teke kenda teko nikina menda register me raw ninda sarava na yalo se na webinar baru taki na webinar ngo endo rani sarava na ngone live ya nikina era talanganya ang sarava nga nakina video se nandona replay ena ngone ko ngalala kine do live tiko ni bakaruan na be mada o clan into santo be city ko berna saba moreo tiko mai untuk visure tiko bakaruan na be mada wa ena be live sessions ko free info session wakatoka tiko kin free info session or free webinar live tiko bakaruan na be mada na be to sit kana be lutu lebo na kabe ona nakaloko bekito be may biti na rotete ko natin karua na singa lebo na be singa bukinulu kena be singa bakarombuka ngo na be madha todo kay bakato be ko ke bakay ko binakata mo barong na ngone live kina se ke bakay renren baka manati ko kina erawan niya nang kay sarabangan replay yo. Que eu sarap na live se eu sarap na replay eu como na register pala também na bio yani no email na link ya register ko na baka duruma se baka lewan na mai na ram bata kena no email address auto biti ko ni baka lewan na website www.liabless.com baka nga ko wala ito kong go na screen go ke baka ko siyang nikila se dan baka na mo sakaba na mo registration ikaranyo message nga may meu okay ko maranyo register rawa rata nga ndar sa nagtigibi tartar kini that is if you are serious about doing something like this totoo kina na business ko na kahit totoo kina business ko ni koya nga makuto na bulida whoever is willing to learn it's for anyone siyang ni so siyang so tinikalevo na requirement
Mitu me weekend minda nanuma me tiko weekend endo na rola ni pakadiding business. Ready? Stop it. Okay. Se mo mate itu na takava na computer business ngo ke bakai koronio o soli kunga mo buli na kaira to na roni baka buli kita kina na kai to na training karato baka utaka, then it's for you. Ya wendua ando seva ko mana no be se na be ngona ke sa te se ngan saranga be ya to be under the business experience se na kila baka computer. But one thing I was open to learning. Tolabi au meu bakabulivi. We have to be coachable in this business. Entana me bulia bakabulivi. Na kena ena nandei tabi baka business owners na dhamamente baka dhora ena kena baka nga teke na nandei bakaliba minta baka nga takatal nga kina na very social media platforms seratu merawan minta baka dilibatike na business. Weekend na dakatiko. Untuk bos tiko wali weekend na dakatiko. Ningko endo sarana matani katumba. This is a great opportunity for us. Baleta dakatiko Antarin tu kunen menta watching kelam dakataka and we run a business at the same time. It's ninta baka sometimes it's not easy. The kilani nanta dakataka kanya tu endo na wasili bunin nanta nauna. Probably 8, 10, so 12 hours a day. Yan ang una kanya tu na nanda dakataka. Konan duangan na dakataka nda tukin. Yo sal, umandan ko sal kung may balang already. So klani live na opportunities ni dakataka itu sino ba kami nanda. So koraya roto na dakataka. So sana ba nga yan na live ni nguna kanya tu na nanda dakataka man watch man matenji dakataka. First job, then they go again to the second job, not including the traveling time. Nakaira spend tak chiko kina na ranga wana na lo manin doan na rosa ngabulu kabana yawa. Klaning ko iso naka indo suerando suliulum balu kalim kina nin rendre vira merada kabana business if they're thinking of the time. I don't have the time to do it. I'm very busy. Well, good news. This business, it does not require you to be present physically. Merawa ni kay diditi ko kina ng business. Sige kina balang bal me baka na dito ko na bawa suma baka na store na store kay baka sa ko sa chukiloma dal na katum ba chukiloma sana kay diditi ko na ng business ni store. In the online space, as long as you have a system in place, and that's what we have. And our system proven, it's proven working globally. Kaya sa proof teki kwetu na kaya roni baka dhara na be kaya sa baka dhara tiko may beer na sa liu tiko maira sa teki muna tiko manra business be kema menanga may dhuru iloma beer na sa ngay dhuru tinga mena bek sawoti na bula sawoti. It's working for everybody. But you just have to come and learn how to plug yourself into the system. Kaya baru teki tu na kenabuli. When we join this business, baka ito rin nakatmadamay na bikala waitiko to manda merawa ni da tora rawa kinanan the business ID. The business ID ngo sana kay unlock ta kananan the buli nanan the business training. And the beauty of it is that it's done online and you can do it in your own time, whatever time you choose in the day. Na lamani sing mona da bang ang dingita kina sengani kla me tukunti ko na ngonang koy ko mabuli kina no. Ngona santala kina weekend na buli. Balata na buli kina pakaro tikitu they are video based. So we choose kenda dingita kana ngona me da kabikin. Kaya ka ngona ngai ko sangala kina iko sabi na kat mo kaya I think I'm ready to do some learning now. Laksar mayo minta penganan mo laptop sa nanong computer dalawa nyo baka rongo tasar na video tiko basar to nga yan na buli lang ko so it's flexible like that weekend na tiko yan na po na ratik to weekend. This is something that we can do on the side, and I'm sure we all have some free time nalaman nindo na rosang bulu ka ba na yawo tiko na nantango ng alala
nanonda Santana biso também ngai sona kanda do bocador de liu que bacanda do saralelo galevo. So just scrolling up and down on social media, you can use this time to work on your business. Pakalilingan na ngauna na laman into na singa. 30 minutes, 1 hour a day you can spend on your business. So that's the beauty of it. It's flexible like that. And anyone can do this. It doesn't matter how busy you are. I've seen people with 3 jobs who started this business and randambi tukina na tolna takazak. Tolan tuintina takazak tukina. It did not happen overnight. Sengani yadanga nandona lamani on lakaleka. Tarata kita kontra business sarau mera. Mana bika sate burrate mana business sarau nira bagalutu mandona takazak. Boto kay ruwa. O titoso tiko sa tumba tiko business sa lutero na takazak. Meda basirangani sa beautiful takazak. Now they run their business full time from home or from wherever they go, because this business is flexible like that. You can run your business from anywhere in the world. So I was saying ni klay na buno ko ndo semeti ko makina. Sani buruburadaba ke bakasa tikna bikna internet connection, then this business is doable from your end. Wasang ke barotak nga na mo rotal miya bakali nga na mo taliboni, wata ke na mo computer sa na mo laptop. So you have to take the first step. You have to come and learn about the business first. Register, register, watch the free webinar. Watching registration can be free webinar. Some ke pakasala tektikan bi kono be kala tali tarabayso. And ala katingan na mo email. Nangonik sa register tikina. You can connect something my batakeyawe. You can send me a message. Before you take the next step, you can always reach out to me. Maybe donaka sangani matata wiko ya na banuara nindorundo vital no kina. Just send me in a message and an inbox on in reality kuntutukan WhatsApp contact on some of my posts, and you can use that to message me. Hiyo klasa kwa ya maybe ni kuwa again register, tap the website, enter your name and your email address. Kebaka ngandrab na bibo kana tikanya kay message ngamay. Saban ni binakatikan bikem ni ndo atala na madha ubo ni bengarabin ta sa tike buna ni go kitongo long weekend go public holiday ni mataka. Saban ni binakatikan weekend to and thanks to those of you who have been reaching out, sending messages and asking questions about the business. Nitaka ni sana be begitu kaya ni na be bakasala sen na be kausomatikan na nomoni bakatataro. And also anyone who is 18 years and above can do this business. Business ngo sora tinkawalu sara kay tinkawalu nga sara durumay kwarang kasi sara so sa wala sa bulbakadada. So anyone can do it. Anyone can do it. Yes, ndo binakamenta babaro tikenda tu ndo dapat bagalebo na basayan ndo babagaraw ni sisingo toka. When you start your business, it's your own. Nasangan into ang kay songota, sangan into elewa na kanang karabi san nang balab ni kana tiko sar ngailingam. This is a good backup plan. Anto ka bakawasoma na nandataka nangonang go saron darede tiko na lebnika baby saw do ya may sarungonan ta sangan ni nama kay so na pakatulawaran do ka mayo irnanta employers anta sareda Nabikaban kung saya to ti manabingon sawot. Sarona ka ten to be kenda baka sawri nang tatakataka nang te buruburi. Dagay siya to ni baka rote kikenda. So when you start your business on the side, you have something to fall back on. Backup plan. Not only that, this is a good, very good retirement plan. Retiko kito to go left kana keson na bito kan maram sa gay roti manamada nito go live batatiko. And I'm really glad
that we have some retirees in our group. Maramitoke, Chuksarna maybe. Dona kanan to vi ba un titiko vi kenda na via se ngoni tpeani se te boto ka sare vida na kala vida tal na mbaki menda ke pokade kala o maruta kan irto sa wasiama na kan tana lisa ta binta sa ta bana mbaki ni bula when we retire in terms of our finances, and they are really encouraging us to start this business. Because one, it's possible for us to do it. Ninda se takatiko me the operate quite on the side. And the baru take kentukina membalatan on the retirement. Yes, ang kay bakit ko naman doon bakit tulawayan dundua, but it's better to be prepared. Pagkakaroon ni sising at toka. Yung class ako yung may bayo ko na valebo sa paano ni nakatalit kaya ni kalungat at tiko ni mo.